Mai ke kwe na ta mi ton channel khariu laudari asai mi tari grut na ta chat kum singnai na chui na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the ko Tamenglong mi tari grut na chanai Town Churches Union Tamenglong tong pastor khani church leader nunrui Emmanuel Baptist Church Tamenglong khawgon kariu na Manipur khawchu sang mai nai khan Saturday tari grut na charuk mi nung tai kalum kariu kan the pastors khani church leaders nun tai rui Manipur khaw chu sang mai Insian mai chun chap mai khani tigai lo mai nai khang kalum kariu kan jonge church leader nun tai rui metri ru na kathum nung kabam kanai khaw ambush kan me khaw rui thai kan mai reverend v silhau pastor kaigolun pastor paugolun khani wilson thanga kaniu kai khang kalum lau kani khani ambush khaw tai rui kabiu na ra saw ba mainun khangni nimtat kan mainun khangni kalum lau kane Ragwang rui kalun luina damlaw mai mansay nun kakaw lalu nai pamgai mai agay agibam mai khani kaman kung kan mai mansay panti aman kan mai ta lani magi tuna TCU tong statement ko sa kane Town Churches Union rui kazinay mai mansay nun Leaders Authority nun rui nimtat kan mai Reverend Dr. Manu Tumai Pastor Ken Pibo khani community kanay tuang mansay kway tay inpadat khang appeal su kane New Delhi May tarig rut na chanay Ziliangrong Students Union Delhi Khani Ziliangrong Welfare Association Delhi rui Sunday nung appeal cheti pat kan mai khaw ka khwai mang mai naga mai kan charuk ta cookie mai group rui me tari group na kathup nung nim kan mai ti hai ti ka biu ka chai mak na impadat khang sa kan the me tari group na pu nung tai ru na padai naga civilians into mai khani allow ta ka zau na lailon wifi khaw nim kan mai nun ta impadat kan chongi khani Supper mai na area kang pupi khare nim kan mai ganai tani inpadat kan chonge tiki konsa khul khare nim kan mai ingan gan charuk tai thu intaw ngan na kabam thai mak na bam chonge mi da khaw ZSUD and ZWAD roi Thado Baptist Church leaders kan thum ta metri ru na ka thum nung siloi kan meta condemn su kane zileng rong tong phom kanai te rui thaisu mai ariuba mai kai khun goi khangta lung hap mai indau kane khani nim tat kan mai nun tuang kai khun nun tuang lung kabiu mai dam tai ni la in samba mi tuna sa kane Tamenglong Military Group na Chanai, United Naga Council with Government of Manipur Kaw Military Group na Paday kung singne na treat na charuk nung tay, ultimatum ti na cookie militants groups rui, Lailon Wi-Fi Village, Khani Supper Maina Cookie Village Karinaga Mai Gan Treata Nimkan Metay Kwang Treat na Paday Lung Kaw Inpadat Kang Demand Sukan Tuange Kum na Military Group na Pungkum Singne na Treat na Charuk Nung Tay Nimtat kan may pangkaw tay Rui Gan Root na Paday Tay Inpadat Kan Tuange Tiki Pastor Kanay Kazaw na Gan Charuk Hay Thai buni ringbam buni kalam thai in than mak na ba milung khaw state government ri ka gan ti hablaw khang nai kan mai khaw military ru na charuk kum singne na treat na charuk tuang tingzin khwang nai ngan hai nimtat kan mai nun bam phupat khang Kagan zai ka so laudat kan chonge UNC re deadline ti law mai kan kanai hai tuan kan sini government search operation kawri nim kan mai nun ta phupat ngam mak na ba mai lung khaw UNC re inter district economic blockade hai national highway kwai khaw Matrix route na chanai nung rui laukan the inter-district economic blockade laukan metai intaw Manipur kapat ba may situation hai zauna ka khoi mak mai naga mai kan saruk ti hai inpat dat maksan dat kai bam ni tu na ti thai kan the UNC tong statement ko tai nim law ba mai naga mai kan saruk ti hai ka biu ka chai mi tong mak na inpat dat maksan blockade hai dat kai bam ni tu na ti thai kan ne None Matrix route na chanai khumzi longmai area khawlung ba mai leng mai naga mai Maipui nun roi khumzi bazar shed Noni district headquarter khawri sit in protest at kaina pastor khani reverend kasaw na gan charuk ta lailon by fai cookie nam khawri me tari runa kathum kum singne na treat na charuk nong cookie or militants rui nim tat kan metai katum na inpada tho tuna demand su kan the protest at kai kan me khautai maipui nun roi placards ka release the hostages protect innocent lives kidnapping is not justice human rights for every community innocent lives must not be bargaining tools khani end violence against civilians to my lat hilaw na sinlian kane protest ka women leaders nun rika zina me cookie leaders nun kaw ka khwai mang mai leng mai nun ta humanitarian ground khawri impadat kang sa kani inbu na state kani central government kaw nimtat kan me nun ta zai me lung kaw phupat kang zangwai kane nimtat kan mai gan charuk ti hai impadat maget hai ziliangrung inpui women's organization longma area re democratic Agitation hai National Highway tamrut na chanai infal jiribam changkhaw tatkai ni tu na ti thai kan the New Delhi Military Route na chanai Delhi Court re Military Route na chanai Sunday khaw need UZ kum singnai na treat na churuk examination paper leak khaw lumsi mai pui Manisha Gurunath
Mandhere ta Central Bureau of Investigation tuang custody zang rut na padai khang laukan the NTA reappoint sulau my senior botany teacher Manisha Gurunath Mandhare Pune ti high biology question paper leak sumai khau co mastermind khongi tu na lumsi ba me khani chemistry professor PB Kulkarini ta ni paper leak tuang kingpin khongi tu na lumsi ba me Manisha question paper da accused Shubham khangti laukan metang kabam bai khawni leak patkan chonge tuna chamdari ti thai kane CVI tong statement helai na National Testing Agency roi Manisha ta need UG kum singe natural examination process tong experts khang kada laukan chonge kum na kata biology question paper zausin khang access ti laukan chonge tuna sa kane Tamenglong ting nai luan maliang bu tarik rut na tachat kum singe natural Lao chuan kalan ting rai na ye ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye maliang bu tarik rut na chakiu kum sing nei na chui na charuk Lao chuan kalan ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye mai khi quay na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we asai khang thu cham hai khau ring al lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in cham da la kho chuan ku the